الباب التاسع عاشر دمبغال سبا بانغال الإيلاء والزهار والكفارة ما يوتا في نندين تنغول بينغو مون هرمان دوم ما وندغول ويباتو تاكومو wadugol kaffara non ɗiɗo an aishata radiallahu taala anha galat ɓe mati ala rasulullah sallam nelaɗo allah on wondi min nisay modde sonnaɓe maɓɓe ɓen wa harrama ɓe harmini ɓe fa jaala al harama halalan ɓe watti ko dagi konko harmi wa jaala ɓe waɗanno noon lil yamini wondor ɓen kaffara tun kaffara o andi suratu taharim eno yewti en fimo on ɗaɓɓitoya tafsiru an on ka suratu taharim miɗo fensiti fimuɗum ton e mbere ko allah subahana taala famini lanko rawahu tirmidhi wa ruwatuhu siqatun wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala mati ida madat si feƴƴi arba'at ashhur lebbi nayyi waqfal mu'la haray wondugol ngol darnete haray hande kadi ɗum ɗon darnete hatta yutlaqa ha o accitamo ma o artiramo wala yaga alayhi talaqa cergal ngal yanata e hoore makko hatta yutlaqa ha o accitamo akhrajahu al-bukhari wa an sulayman ibn yasar qala wi adraktu bid'ata ashara rajulan mi hewtitike worɓe 10 min ashabi rasulillahi e sahabaɓe ne laaɗo ɓe kullum ɓe fof yaqifunal mu'la hiɓe darni ɓe mana wondo dangal rawahu shafii ko imam shafii en ko filli hadis wa ibn abbas ƴettama abdoullah ibn abbas radiallahu taala anhuma qala o make kana laatike ila'ul jahili e wondugol jahiliyingol a sanata hari kamɓe ko hitande wa sanata en e duuɓi ɗiɗi ko ɗo wonno datu on kono fa waqqata allahu enen kan allah on waɗintinani arba'ata ashuri lebbi nayyi sa wondi a ɓattata ko ɓeygu ma koye won e nder lebbi nayyi koye won e nder yontere ma lewru ma balɗe 10 ma lebbi ɗiɗi 3 4 nayo feƴƴi ɗum ko ɗo woni berniye dere on fa en kana silatiki aqalla min arba'ati ashurin koko timma lebbi nayyi falaysa bi ila yara ɗum ɗo wonal ila mana kafara lay mum akhrajahu bayhaqi kono so tawi woni timmi lebbi nayyi haray hande kadi ko ya artir ɓeygu ma ɓattoɗamo tunnon ma ɗum a wawa ɗon cergal kono feƴƴintake ɗon wa anhu radiallahu taala anhuma anna rajulan no gorko zahara o nandino min imrati ɓeygu makko bimana wigol wattimo bandirawo makko ma yaya makko ma nene makko misal tumma waɗa alaya refti noon o yani e makko kadi mbaldi e hoore ɗum fata nabia sallah sallam wari ko annabajo fa qala nelaɗo ma fa qala wi inni min waqa'tu alayha mi yani e hoore makko qabla an ukaffira kadi wadde kafara qala nelaɗo maki fala taqrabuha wata ɓattomo hande kadi awa hatta tafala ha golla ma amaraka llah bi konko allah yaminama bi mana waɗugol kaffara rinɗingol dande ma warugol lebbi ɗiɗi jokkodiri ma ñammina miskinaɓe 6 no suratul mujadala holliri en noon so yiltike ka tafsiru an qur'an miɗo fensiti ɗum ton kadi en mbere komi faami kon e mum rawahul arba'atu wa sahahu tirmidhi wa rajjaha o jikkini nasa'i irsala waɗugo hadis on irsal wa rawahul bazzar kadi no fillima min waji akhar an ibnu abbas ko jetta abdoullah ibnu abbas wa zada himo ɓeydi fi e nder on hadise ɗon kufurun wala ta'ud bimana ko kaffara waɗete ɗon bimana wala ta'ud bimana kontatake bimana awalegoy ko ɓe fandi koye muɗum ko awa ko waɗetake eddalegoy kufurun bimana ko golle kefrankaku noon awalegoy afwana ciwake mi daari tafsir o kufurun ko kefrankaku noon wala ta'ud bimana ɗum ɗon kontatake bimana ko tawi kon o yani e ɓeygu makko hakkude ɗum bimana wali golle kanuɗe jasuɗe kono ɗe kontatake hara joni koyo aro o waɗa kaffara on kaffara nde wote ɗon hara yoni wan salmata bun sakhrin radiallahu taala anhu qala o maki dakhala ramadan leyru suuma e natuma fa khiftu mi huli an usiba imraati nde mi heɓoto e ɓeygu am ɓay miɗo andi ha ka mi wawi hoore an ɗo jolle mo yiidi e ɓeygu mi ñallorma suumay ñallal ngal boni e kadi kaffana toon fo zahartu min ha mi nandinimo mana mi wattimo hunde harmandela fan kashafa li shay'un e nder ɗum noon ñoranilan kadi goɗɗum min ha e makko laylatan ndiyama wi mana ñande go o waali o wirti coñce ɗin iwi e makko komi hulno kon daɗali fawaga to ala yami yani hoore makko komi hulno kon wota ɓuuɓu yooli fa qali rasulullah sallam nelaɗo alah salah sallam maka nimmi awa harrir raqaba awa arinɗinay dande ñoke ko waɗɗa ɗon kon fa qultumi ma amliku illa raqabati min mi mara maccuɗo dande sowona dande ande qal nelaɗo maki a fasum awa a hoora shahrayni lebbi ɗiɗi mutatabi'ain jokkodirɗi ɗiɗi qultumi inni wa hal asabtu alladi asabtu tawsi mi heɓirali ko komi heɓi illa min asiyami sowona saabu ko kabi mana ko waɗi ha mi yani e ɓeygu an ɗo
heɓi o probléme kaffara ko saabu korka ne laaɗata fawan korka go'o kadi aaligoy hande mi heɓata probléme ji go'o kadi si faɗiɗo e nder kan korka to ala ne laaɗa maki a joni ko watta atim arakat ñammin e uskuwal ngal min tamri immorde tamaro bayna 60 miskina hakkude miskinaɓe 90 akhraja ahmad wal arba'atu illa an-nasa'i wa sahawi ibn khuzaima wa ibn al-jarud hiɗen andi on no qissa on feƴƴinno ka dambugal yewtugal en fi korka o qissa feƴƴino toon no juutiri tamaman ɗo ko raɓɓindinare on yiltite to ɓaawa toon mi ala yiltitade e feññingol hande kadi wallahu ala wa alam kono haray